الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sa agama Islam, murah-murahan, yan na isab kita niyo waktu sa lago-lago, amoy huhurmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, labi luba, yari kita niyo halawman sin bulan mulia, amoy ipagpa amo nato sin hinang, ipagpakugdan sin amal, sarta tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay daing hatiranan sin sara sin Tuhan na Rabbul Alamin daing hakitab mahamulya mo ng Quran doon haamuin tarika sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagtawakon sunnah amo na impagpatarang sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya ipon sin Allah ta'ala matan sarta ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di makapuklas daing hahinang amoy injati supaya tutog doon kakahinang tatay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari di ayat biat bagtakai na ya ayuhan nas panawag-tawag sin Allah ta'ala pagkatama manusia. Ittaqullah. Hinang kamu taming sing ginhawabaran niyo daing hatuhan na to Rabbul Alamin sin amoy taming pagmabuga kaniya. Pagmabuga doon hakarugalan niya. Pagmabuga doon haamoy hinang satu patuhan na to Rabbul Alamin karena kabuhi na to di ha babaw singgumi ini laung ta ini muwakat long simbahasa Arab hati niya ini di siya kumakal karena kita magbing pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah sebab yan yari kiyawag kita sin ini agama ta Islam kita ibadullah, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sabab yan, pagka kita doon hayan kiyanganan ipon sin Allah ta'ala, wayroon lang tagaus tahang sulag unuunuwat malaingkan bang aun gaus doon kato, inyan dirihilan sin amuyin tag-ipon kato. Taniyo manaintuhan na to Rabbul Alamin, piyapan jari kita niyo ipon, supaya makapagtag-ipon harap kaniya. Yung pagtag-ipon na to harap kaniya, parsukuan na to yadto mga kataw tay manguran, amoy ini madawhat na to kasannangan haadlaw gana-gana. Ampain kita piyapan jari sinallahu ta'ala, wala kita biyunsak, wala kita piyasaran, piyarahan kita ini kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain agaran tahinang hakabuhita sarta wayroon long taruunhan piyasaran kita isa-isa tamaglawag buat malaingkan piyarahan kita sin Allah ta'ala daat hasupaya maluhay kita niyo magbatok hakatan sing kakahinang mapatot na to patarangon atau palahilon amuin parsukuan na to umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Na inini amunain sa dayaw-rayaw pangaddatan, sa lago-lago pangaddatan, sa arta nakataimbawaw ring hakatan pangaddatan. Iwan doon hay ni, in kita ma ini kating karing harugaing manusya deng hapal sa babansin, pangaddatan amuin piyang Hindu sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, amoy in makauna ring hakatan in pag-addat na to sin pag-addat pagtuhan. Pag-addat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pag-addat ini, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, siya na in puunan singkatan pag-addat. Karena nagdara siya sin sa taud-taud kalabyahan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Na ada pun, bangyaon kaniya impag-addat na makadawhat siya sing kalabyahan sa taud-taud ding hatuhan na Rabbul Alamin, ampaing kalabyahan yan, bang mo yan hinang, karna sin nagpapanjari kay mo, tanto-tanto na sadya, ikaw in makabidda, dihilan sin Allah ta'ala sing kalabyahan niya rito haadlaw gana-gana. Nabang na to, biya mga ini dumulan marayaw, pangannalon marayaw, ini kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo ng Quran mahamulya, iban sinsun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakitaan mo ron haon, in luparagbos yung pag-iyanon, pagaddatan nakating karing hakatan pangaddatan, amo na in pangaddatan, sinipon sin Allah ta'ala timindog ka Islam. Timindog ka Islam kana in kataan bunga niya kasalamatan. Wayroon siya mapuklas pa amin dugaing biyan. Na isa lago-lago ini pangaddatan, sinipon subay makauna ring hakatan harap patuhan ni Rabbul Alamin. Mahita sabab impangaddatan sa rayaw-rayaw, in Allah Ta'ala, way nakaiban kanya, nagpapanjari kato niyo. Wayroon nakaiban kanya, dimihil sin nikmat, amoy in nikmat si masampay, pakatan sin ipon niya, Islam kafir hababaw sin gumiini, buat malaingkan isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nagpaaunhayan. Karena intuhan na to Rabbul Alamin, subay yagto in pangitikad mukal na sinbigi jantong na to, in Allahu Ta'ala amurain taga kapatut pagtag-ipunan sinipon karna in katan pakaradyaan piaawn niya inyan katantan hipagkhidma niya paamoy in ipon niya tumay masin amoy in ini agama niya. Amon in agama Islam. Hangkan nabiyay ta'dunhan in Allah Ta'ala amura in taga kapatut doon hayan ini pagtag-ipunan immapuas din kaniya inyan katantan kabatalan. Yan biyay ta sintuhan na to Rabbul Alamin panaksi sing kamattanan in Allah Ta'ala amin mapatut siya pagtag-ipunan amin di siya lawakan, limbakan. Dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Inspar sa baban niya bunal to din Allah Ta'ala siya rain amuin bunal mattan-mattan. Iwan siya intagda po tagkapatut hakatan piya panjari niya. Na in mapuas dito pagtatag-ipunan si Mano siya, puas din hatuan Rabbul Alamin, ito batal katan, sabab inyan to katan di makarihil, kamumpaatan, kamudaratan, haamuin, nagtag-ipon kaniya, sabab insyari siya makarihil, uno-uno na, bihan, gamayan, in nag-ipat pa kaniya, min nagtag-ipon kaniya, in nagjaga pa kaniya, amun nagtag-ipon kaniya, ampain Allah Ta'ala ri kakunahan ipatundi kakunahan jagahan sabab siya in nagjajaga. Di kakunahan in Allah Ta'ala hulmatun long ta dunhan pakaunon biya sin pagpakaon ng mga barhala. Sabab
in Allahu Ta'ala ri niya kakunahan in pagkaon kana daing kaniya in katan sin pagkaon. Bihan yan mga kataw tayo manguran. Nasabi ito subayad da kanalon si manusia ibalik patuan Rabbul Alamin in amoy in pagtag-ipon harap kaniya karena ingkatan kalabihan in puunan daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Daing ha mga limalahil tin pag-addat harap patuan na to Rabbul Alamin amin subay siya lasahon. Lasahon siya doon haamuin matan-matan paglasa. Yung pagyanon matan-matan paglasa, subay siya dain habuli sin bigi jantong sin ipon in paglasa. Bukon siya yarihahigad simud. Bukon siya yariha amuin ini nakabutang ha inihigad simud si mano siya. Hilagtik sin dila sa sumakawa wala miyo di halam sin bigi jantong in matan pagkasipa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasabi ito, bangyad to wala na uno, na hinang si manusia, inyan katantan, puklas, wayroon siya, laungta, bang ibarat mga lansang yaon, wala siya mikit pa amin piyaglansangan kaniya. Amo ito, atin niya, in parkala, amin nagbubutas, indila iwan sin jantung, iwan sin udyot pamaranan, inyan wayroon mahasil sinambuk manusia karayawan dengha Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataw tayo manguran. Sabi mga ini, biyabay takato sambil siyak siyan sin Quran mahamulya. Amin suway sadya siya in panauhiran, tunggalon isa-isa niya. Amin pag-iman matan-matan, sin siyara isa-isa niya, doon hayan, karena siya in nagdara singkatan sipat na may takato taniyo, sipat niya amoy in wayroon sa banding niya. Wayroon, amin ini lang tasimibo kaniya. Bihan, laysa kamithlihi shay'un, wa huwa sami'ul basir. Karena in Allahu Ta'ala, sangat in pangdungog niya, iwan sin pangita niya. Amoy di abutan, sin piya panjari niya, in pangita sin Allah Ta'ala, sarta sin pangdungog niya. Di niya kakunahan, sumuok matu, batlong taha supaya, ini tumarang, iwan, ini kumusog in pangdungog niya roon, haamoy in nagkabtangan harap kaniya, inyan di kakunahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siya in nagpapanjari sin pangdungog. Siya in nagpapanjari sin pangita. Na in Allahu Ta'ala amin nagpapanjari sin katan, di manjari in parsukuan niya magsibo iwan simpya panjari ni. Amo yan ito mga kataw-tay manguran. Na, kasabab yan, subay lumahil di ka tuing kalabihan, pagkasi paglasa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in katansing kalasahan niya, suway na to lasahon, in katansing karukalan niya, suway na to daisab tangkisan, iwan layuan, karena inyaon adakala, mahinang sabab, sin masarikit kita singkatan, mangi, piyag mangi, sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na in mga sila, amin mikit in pag-iman, patuhan Rabbul Alamin, matan-matan pag-iman, na biyay sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo na in 5 sa patuhan Rabbul Alamin sin paglasa tiblok long sin magbibisara. Daing habigi jantong impuunan ni. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tulong niya. Doon haon sipat. Isiyo-siyo in kiabutangan sintu sipat yaon. Doon hambok piapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na makananam na siya silanab sin pag-inon pag-iman. Matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajadah bihin na halawatal iman. Kabaakan niya in lanab sin pag-iman matan-matan. Uno yan to. An yakuna Allah wa rasulahu
ahabba ilayhi mimma siwahuma. Amin makalabi ring hakatan paglasa, sinamok ipon harap patuhan ni Rabbul Alamin, pag-ubos doon, paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, inharap sadya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay makalabi in paglasa mo harap kaniya, dahil simpaglasa mo, harap pakalasahan mo, labi pa rin simpaglasa mo, ha ginhawawaran mo. Karena, jemato ha Umar ibn Khattab, lang pagdungog niya sin ini parkala ini, lang sin Umar ibn Khattab Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, inni la uhibbuk min kulli syai'in illa nafsi. La ya Umar, laung sin Rasul Allah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inali sin Umar, ibot lang niya, ya Rasulullah, malasako kay mo, labi rin hakatantan, kalasahan ko, buat malaing kanisab, baran ko. Laung sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar. Bukon lang niya riyan. Hatta ako na ahabba ilayka min kulli shay hatta fi nafsik. Amin uno-uno katan kialasahan mo, suway ako makalawi, sampai pa amin ginhawabaran mo. Na, long sinumar ibn Khattab kaniya, al-ana, abihaon nung ya Rasulullah, malasana ako kay mo, lawi rin hakatan, agad na ing ginawabaran. Nabiya, na impaglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, makalawi rin simpaglasa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauning paglasa doon. Harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, inyan, mga katawtay manghuran ha kama Islam, subay na to hatulon in ginhawabaran na to, patudyo ning katan kakahinang na to. At supaya ando kaylo na di lang ta mag ini sabay in amin amal na to iwan sindi ma bi ini bukon amo long tabiha. Amo yan to. Na manjari dunhan long ta dahil nga mga lima lahil kaya lahil kato taniyo, amo na yung nasabot taniyo ang paglasa, dahil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin matan paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyatarang niya, siyaksian sin Quran mahamulya, laung niya, kul, baitaan kanila ya Muhammad. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Bang kamu mabaya, kalasahan sin Tuhan Rabbul Alamin, laung niya, na lasahan niyo ako laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang niyo ako, in paglasa niyo kako, in paglasa niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in paglasa niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway makalabiring hakatan, kalasahan, sinsiyo-siyo na mano siya halamsin, ini gumi ini, sarta, bang matan, malasa kamu patuhan Rabbul Alamin, inarisin Allah Ta'ala, baita isila ya Muhammad, pattabi'uni yuhibbukumullah. Singurin niyo ako, kalasahan na kamu sin Tuhan Rabbul Alamin. Ay amutoy iaunin pag-ianun paglasa. Amoy insimingod kita niyo hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amua unin sabab liyasa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalabiring hakatan manusia, sampai pasin mga kanabihan na kauna rin kaniya. Na lumasain Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, naunin kalasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panghindo ring hatuhan na to Rabbul Alamin, biya diin kita niyo lasahon sin Tuhan Rabbul Alamin. Muna na, impag naiksaksi na to patuhan Rabbul Alamin.
sinway Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malainkan tunggal isa-isa niya. Wayron hikadwa niya. Bihan. Na, kuno kita makaingat hayan, na subay kita niyo magmaingat, subay kita niyo imingat humati, da indiin kita niyo kumapangadyan, daing haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran damikian in nagdaak kato tanyo. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingatan niyo, wayroon Tuhan dugaing buat malaingkan in Allahu subhanahu wa ta'ala. Narang siya, dahil nga Tuhan na to Rabbul Alamin, suway impag naiksaksi na to, patuhan Rabbul Alamin, patanggaw-taan na to. Suway at tubawbukan na to. Amin imiyang kita niyo, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayta niya, biyad timpag naiksaksi niya patuhan Rabbul Alamin, nain kita, imyan kita, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Biyato, mag-next saksi ako. Hati niya, nagpasaksi patuhan Rabbul Alamin, sin, in, pag, iyan mo, wayroon Tuhan dugaing malaing kanin Allah, pagtag-ipunan mo, di mo lamuran sin, uno-uno na pakaradyaan yung pagtag-ipon mo, buat mulaing kantong galon mo siya, isa-isa ni. Ikaruan nagnaisaksi ikaw inhi Muhammad, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang siya daak, uno-uno na sa jempyang daakan sin Allah ta'ala, doon na hadya kaw kuma kaniya si mingod. Bihan. Misan pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya, imbiyayta niya ratkar na dahing hauno niya, dahing haamuin lang tagtanto rin kaniya sadya, bukon labay rin Allah Ta'ala, wala kita niyo naraak sin Allah Ta'ala pahinangon. Tanda niya, aun jima to mga kataw tayo mangura, adaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na yung pag ini ayupot sin hulma, in yaon subay siya, laung tapapagtiaunon in hulma, babae ran sin hulma usog. Napagkita sin Rasulullah, inagi niya, law taraktum lasarahat. Bangyan piyasaran niyo na hadyaroon, magbunga rasayan. At niya pabungay mong dasin Allah Ta'ala. Nalang si mga sahabat patarak na, tinggalan na mo na. Nagkahakad kami Rasul sallallahu alaihi wasallam kana sin, ini pamarat saya na mo. In siya raak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ubos na abot manin musim, ando tuan wala nakahampit sila sin, ini bunga sin hulma karna wala siya nagbunga marayaw, doon hayaon, nahinang lukpas katan, paglaway sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil kanila nagbalik doon haon, na, laong sin Rasulullah kanila, malinaklikum. Kuno na hindi matuhain ni hulma niyo yan. Na laong niya Rasulullah, kultala na kada wa kada, patarak na. Imiyan kau kamo, bihay ni bihayad to, pag-ustinggalan na mo. Nawala na siya di matu. Nauni nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan, in kana lin abri dunya pala kumantum. Bang in parkala, yan parkala, pag dunya-runya, nakamuna. Labi iningat niyo rin kako, hayan, napakaradyaan yan. Wa in kana li amril akhirah pa ilayya. Bang parkala, pag-agama, harap niyo marikako. Biada kita simbiyaitaan, parkala, pag-agama sadya, insinguran na to, harasul sallallahu alaihi wasallam. Sa subayrunhan, ini sumud insipat sinpag, ini sahadat na to patuhan Rabbul Alamin. Suway mamunakon imbigi jantong na to, magad hakatan sin inyaon bang in Rasulullah magdaak, inyaon piyang daakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, insya diaak sadya. Bihagtod to. Salta, doon haon, suway na to, tayo mauning kataan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayo maun sin, ini jantong na to. Tayo maun sin dila na to, salta pag-anggaw taan sin, udyot pamaranan na to. Ingkataan, piyang daakan, yaon, biyayta sin Rasulullah, inpuunan niya rin hatuhan na to, Rabbul Alamin. Na,
Sarta donaon, bangkitan nyo tumayma na, subay in pagtayma na to, magad doon ha amin simingod, hakakahinang sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. At inya subay siya, magmalilla kita matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian biyay kato sing Quran mahamulya, waman yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Biyay doon na disiyusyo in nagmalilla matan. Doon haamin siya pahan niya patuhan Rabbul Alamin. But siya rin pagtag-ipunan, wayroon, mapatut pagtag-ipunan do kaing suway siya, na in kataan hibayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamunnakon kita sin inyaon kataan dahil hatuhan Rabbul Alamin, sarta doon hay ni magparatsaya kita sin matan pamaratsaya. Amin bunalon tayong kataan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kita sumungod patumpukan si mga sila munapik. Amuin, laung ta ini limalahil hasimod nila, sa tiya tapok sinudyot pamaranan nila in, amuin, kasabunnalan biya. Natin niya awang katitipuan, muninlaw niya, lansok, ini hakwa, bingit halawom. Amuan tindi manjari mga kataw-tay menghuran, na damikyan suway siya in pag ini lasayad to, lasahun na to doon haamin simingod, hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyumurol doon haamin bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatarang kaniya. In sumuno suway siya iban kaiklas, pa Allah subhanahu wa ta'ala karena inyan piyang daakan sintuan na to Rabbul Alamin, bukon sadya Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malengkang katandaak na inyan katan doon kita niyo matibuok ha amuin pagyanon pagtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hatarikan niya, doon hasunnan niya mga kataw-tay manguran ha kamaslang. Wa may yuti'illaha faqad ata Allah. Isiyo in nagtaat para aksin Allah Ta'ala, biya siya sin nakapagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan to, mga kataw-tay manguran, hakama Islam. Na, hasabab yan, dahil ha mga ini pagpalahil sin ini pag-addat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, amoy in lang ta sumud haka-ikhlas in pag-ibadat na to katan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Di siya man jari muklas dahin doon. Na, biya sa upamasin sambahayang, ito na siya subayban ka-ikhlas, biya na simbisa na taling kain na yato, subayaonin panantuhin na to, yaonin paglasa na to, yaonin pag pamaratsaya na to, iban ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan bang tamararon halom sin sambahayang ta, halom sin pagjakat ta, halom sin pagpuasa ta, yari kita bulan mulia. Iban paghadji ta, pag-umrat ta, iban sin katan, amal ibadat patuhan na to Rabbul Alamin, mapasibo takatan doon labay, kumawa, dahing haamuin, tiranan, liabayan sin, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tanto sadya makasud kita palaun sin tumpukan sin ayat siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ron ini, paman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah isusing kaaunan niya, imaangan-angan siya ruma magbay mata iban sin Tuhan niya Rabbul Alamin, subay siya mag-amal sin amal salih. Ati sin amal salih, amo na in amal piyang hindo sin Allah Ta'ala, haraak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta inyaon nagahalli dahing hapag-sirik pag-ibadat, hiuno-uno na pag-ibadatan, na inyan katantan, mahinang sarab, sin amuin, makadawhat kita sin balkala-kalaan tutungbasan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan. Bukon sa jaron haan tumugtog. Kapag ibadat, maurul tanain uno.
katan, biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tapyatarang niya kat. Aun paruunhan dahing ha mga ini madahirul adab. Pag yanon, amoy timatarang kakitaan doon na haunin pag-addat mo patuhan na bulalamin. Amo na yung lagoon mo lang niya, ta'zimung sya'airillah, wa hurumatillah, amuin dihilan mo, kabansakan in katantan, amuin kila, sin Allahu Ta'ala piya pakila haraak niya, suway na to day sab kilahon, amin katan lugal, mahal ka pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Biyan. Amin biyayta sing Quran mahamulya, dalika wa man yu'azzim hurumatillah, fahuwa khairul lahu inda rabbih. Amin laung niya uno-uno na, hindi hilang sin Allahu Ta'ala kahurmatan. Iban sing katantan, hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, giyajakahan mo pabaran mo, hiyahalian mo yung kataan, mapatut paghalian dunhan, na inyan katantan, sarayaw-rayaw na nahinang mo, sarta inyan katantan, yadto na kaya rurukot hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga kataw-tay mong huran, mga Islam sarta harugaing ayat, dalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Na damikyan law niya. Isiyo-siyo in manghalgai, manglaggoy sing katantan ini lugal. Lugal iban katan amin wiya waktuhan sin Allahu Ta'ala in lugal yan. Inyan manunjo ki pa amin aun na pagmabuka simbi jantong sinipon. Sabab ito, laggoon mo in waktu. Jaman waktu. Laggoon mo in lugal. Hialgaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya si Makkah al-Mukarramah. Lugal, hialgaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahing hawakto ini masa launta timagna in pag-agama. Biya. Nah, hati niya, waktu yaon. Iban sin lugal yaon. Iban sin ini amoy in mga hialgaan sin Allah Ta'ala rin mga ini manusia pagkahita. Manusia. Biyan si mga kanabihan. Kanabihan, wayron piyagbildaan sing katantan, manghulmat kita mga kanabihan katan, lawi, long tain pamho tanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halgaan tain bulan, biya simpang halga ta bulan Ramadan, halgaan tain bulan ini Muharram, in bulan Ramadan, in adlaw Jumaat, in mga kalugal-lugarang lugal pag-ibadatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na inyan katantan, dihilan kita sin Allah Ta'ala, halga dito ha adlaw kana pasalbis sa kato ini, min taqwal qulub, sipat sin aun pagmabuga simbi jantong tapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan madawhat na to in sarayaw-rayaw lang niya, khairun lahu inda rabbihi. Amin sarayaw-rayaw, yato tiyata ka makanya sintuhan niya Rabbul Alamin. Ha, ini adlaw kana. Amo yan mga katawtay manghuran, ha kama Islam. Damit yan doon ha, undeng ha mga limahil, pag addat ta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo hindi kita maghimungungan hasara sintuhan na to Rabbul Alamin, buat malaingkan doon hadya amin kaya ingatan na to. Bangkaw nagduarwa na, imian nakaw wallahu ala bisawab. Allahu Ta'ala rin makaingat hayan. Ayaw nakaw lumahag, ini uno na bisara higanap mo mga adakala, bukon amo, inya to katantan, maka satu yad to haakamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran, haakama Islam. Damit yan. Dahing ha mga pag-addat patuhan Rabbul Alamin, amuin hitukbal na to kanya impagsukur, dahing ha waktu pa waktu, kahit na sinikmat amuin hinang niya,
in nikmat yaon kabuhianan sing kita ni uri halaman sing gumi. Labi luwa na tuod in nikmat sa lago-lago mahinang nato kabuhi adlaw kana-kana. Amo na in nikmat pag-agama. Mga katawtay manghuran, agama Islam. Nasabab yan. In mga iniwang nato iyayaran, hiyalgaan, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto-tanto na sadya, kato na ingkatan, ini karayawan, kahampitan dito hadarat sintuhan na to, Rabbul Alamin. Damit yan, pagpalahil mo in ikaw, aun pag-addat pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno-unong kakukunahan mo. In katantan subay mo, hibay ta patuhan Rabbul Alamin. Pagtawbat harap kaniya, pangayo kaampunan kaniya, in katantan yaon na kaunahan mo yaon hibay ta patuhan Rabbul Alamin dahing hawakto pa wakto. Labi-labi na, bangkahalam sambayang, yung kita hihinduan. Ya Allah, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan na mo, ikaw rin susukatan na mo. Nasabab yan, subay kita rin dito halikusan niya, ito supaya ando kaylo na madawhat mo inamuin atau madawhat na to inamuin yangan na to katan karayawan dahing hatuhan Rabbul Alamin. Na mga katawten manghuran, may abot na waktu na to, na isab, waktu na isab pagbubuka, na mangubay dako kanyang katan waktu ini. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.